As kongoi kilosu Jehovah akitrori kainenyi amu boroini mie nekakonech asikobit ketou konetisyenyo. Otokotin akwek tugul cheomi kebeberwek cheterchin. Kitinye kiboitinik chemiu chekakochop Jehovah ako asome ale kotomo aborwok aketou kongobit kesang. Kamuktoindet nyo Jehovah kakiweke seremushekuk kokeny sikobit ketebe kelyekuk yekinetigei ng'olyong'ung. Ngokas tugunet nebunu kipsengwet mugulelwek chok tatyo kosopcho amu kaikas tugunotok ing Jeiso nekatyorindenyo. Amen. Amache amwa kongoi ing okwek chomi kobotechi ak amache amwa kongoi ing okwek chosubi tuguk chesirotin ak yokose tuget neng'ololi Jehovah ng'ololchin mugulelwekwok ak mugulelwekchok. Tatyo amwa ole uye kongoi kokiberuroke. Kongoi ing okwek chotesetai otebe tebutik abwoti ale komaketinye tebutik wikini ako kokimwa kongoi ako kotestai omwa kongoi ak okwek. Ara amache ing boroini mie asikobit ketestai kesomani lesson namba nebo 7 neng'olole saet neboisie, saet neisuldoi. Tebutik chechang chebo konyol kesaite ano. Tatyo keker karagutiet eng sobetab Elijah notok ko Jumapili. Amache atach anyun kiboitiot neibe kebeberta nebo Jumatatu asikobit komwowegei ak kit neng'olole metitab lesson nebo Jumatatu. Karibu baba. Chamgei chamanikab Jehovah. Eng ane kekurenon Evelyn Torus. Amite Jumatatu nemwoe kolen yotogu kouyo makiwal saet. Otogotin kot. Chamgei chamanikab Jehovah. Ane Lilian Maswai. Kemiten kwoeng kasi neinete Jeiso ole kisoitoi. Otogotin. Nyona asubu Lilian, kainai ko Stephen Aramaru, kimi eng betutab kosomok kasi nemwoe kolen kalasunet, sigunet, somet koboto kongoi ngondoiwek Jehova koberurok. Tuji ami kwang'wan kasi akoto kainetab Jesu ala chamgei kone ko Pastor Nyalile. Ng'olyon ang'olole mising ko tebutik alak akobo saet. Otogotin akwek tugul. Kongoi bikyok. Yekitou kebeberta anyun netai nebo Jumapili neng'olole saet neisuldoi, saet neboisie. Mwoe ng'oliotab kurgetab metit eng kitabutab Saburi nging'any koboto Saburi 62 kotoune koitet agenge komwoe kole igeni kamuktoindet kityo sobondanyu akobunu yetunenyu inendet. Koitet 5 sobondanyu igen kamuktoindet kityo amu bunu kamang'unenyu inendet. Kotoune sirindetab kitabuneb Saburi chito neigenishe ing'ony komugul kogeni Jehovah. Ya kakoromit kemeut koutos tuga mami suswek, kerei konyali kipsengwet chepkin ak songok age tugul ak taritik ak kit age tugul koboto injirenik chemi ainosiek chekakotenyo biik kogeni tugul Jehovah. Kotoune anyun sirindetab lesonini kokasis ng'ony tugul koimenit. Mami kiy nekorom kosir yo kaimen emet ak imnyoni itigeni. Igeni egonet ilene chauyo. Iwechwechigei iribe egot. Ing koitetab 8 kole ne anyun sirutik. Omong'u inendet kotugul okwek bichu. Orongchi mugulelwekwok inendet kamuktoindet ole kemuchini. Saet negursei nerirchin Jehovah neigenishei ko noton negurei toretet kobun kipsengwet. Eng wikini konyo ketebegei tebutik. Tebutik cheu ni kele netai, amune sasa Jehovah akongen tuguk chomoche. Ingot ko Jehovah kongen taunet akongen kakesunet. Amune sabirchi kirangin amwochi tuguk che ingen. Tebutiet noton amache ketebegei. Tebutiet age koni, ngap komi betusiek asoe amawalunoksei sautikyuk anan kotogu kouyo makiwal. Tos yoche kebirchi kirangin Jehovah
agerirchi bingortiten sokokasta tos ueni tik chik mingat makosi amune sokokake sautik cho nebo somok ang yochomegei akatuneni kokabagengen Jehova anyalil ne akiyokona tuguk tugul ko ngochomegei ko amakine saet amune sasa akot ing betusiek chekatunen akabor ako nebo ang'wan kanyol kesaita ano anyun mong atebet inegei nebo ngokikutuny kokaking'et ako ngawendi taitab Jehova kou ne muguleldo nekanyol aibe awendi yundo ako aene eng betusiek chebo boiboiyet kokanyol asaitano ak eng betusiek chebo orogenet ak neregek tos amuch asakwa neregat anan atebi korokot ko maneregat sasa aliochini yakait kuya kakeima kaniset akoima Jehova neuyo mawalu tos awe tait nyi akarir akot kwa neregat tebutik chutok chemoche ketebegei ongetaune kitabutab kiboitiot Elijah kimoche keng'alale biik somok eng ng'okindo kimoche keng'alale sautikab Anna kimoche keng'alale sautikab Elijah tatye kiwang'une Daniel kataune Anna yekawo taitab Jehova koimat muguleldonyi kochurei siet betusiek tugul akororichin ako kawo taitab Jehova koimat muguleldonyi tab kolen kosa komi age eng len ne chebokityondoni kemushi Jehova kora karon iyechi maiyek atilabatu kanisa iyoe ne eng sait neimoche isa amekuitos akot boiyotab kanisa anan ko pasta tatyo koikei ki neu ya kakekututen eng ola tugul kaka kora imukoksei eng sobetab Elijah kokakosa Jehova kot kochor Jehova maat kobun kipsengwet akile kweli kakowal Jehova sautik rani nyekwait Jezebel komwei koipket kolabat kometo kiboitiot akonam keldo kolabat ipkoit ong'atet ngoit olindo kakobek amitwogik bek sukaruk eng borto kole kitu gani barak kwa makwane kang'et kikecheng'a makebara kikebar mautik tugul imyono mungwekei ikostoi kochorgei Jehova manyokobolchi ako kinyokobai komis tatyo koru koleji taiyam lo banda kaimuch Jehova netoror neimuchi kochor maat eng kipsengwet akomuchi koming'ingei kotinye korir koboten eng betusiek chebo nyalulnateng'ung kakaimukoksei nyalulnatetab bortonyo kowech saetnyo kong'ete saet nebo nyikanatet ak kolosunet kot koek saet nebo beekab kong ak rirek amoche kesoman eng kitabutab Laitorinik netai kurget 19 amoche atebenen ale une saetng'ung ng'olole yotok yekimite Elijah Oreb koking'enyo Elijah akoi koit Oreb komwei kokaimukoksei koturbuch kayanenyo akotuitui bandanyo kot kongilen ikasuyo masir Tirisia saeng'ung kosir kimonjo ako kinyo kong'ololchi Jehova Elijah kalechi ne Elijah 19 eng Laitorinik netai kale konyo kot kong'ete yotok akwo akoi baning yekakikochi amitwogik kwo Elijah ak kotebe kebenet orit kotebe Jehova Elijah kolechi eng koitetab 13 akikas Jehova akikas Elijah tugetab kamuktoindet akotuch togenyi eng ngorienyi akotonon eng yekichute kebenet akokero kilenji inendet kutit iyoe ne eng yu Elijah ngap komi boroindo nekakemete saet amu beekab kong ak rirek ibilen kotebi kanisa nata ibiwe ibit kwenutab nyalilda kwen bajile ngosogek kwa ngowa akot ameto amu kakometo manung'otiot anan kakometo chepyoset ngowa bae maiyek ngo ibit katikati kolejin Jehova iyoe ne kalia
iyoe ne eng kebenon ami chama tiendo ngap kotiendos biik kole in boisiek chebo kimugon kole iyo ne kai wendi kai tangwong ako mi Jeiso ne sobe yani kakeit ye kakirusina amache atebe tuyoni ako kwek ale kaga imugoksei eng saisiek alak koimak sobonwekcho kot kotege mete Jeiso ako kale Jehova awekwok asikobit keng'alal kogeny koyatak ortinwek chebo katurunet nebo let keng'olole Daniel eng boroindo nekirikyi Jehova akobo bororietab Israel nekirikyini Jehova akobo lagokcho manung'otionyo osotikcho ak sigikcho ako kakas Jehova saet nebo Daniel kot koit boroindo nekawal Jehova saet kolech yeibata betusiek 2,300 kitilil ole tilil. Amache yawendi atore kebeberit age ateb ale ne nekoker okwek eng kebeberta nebo saet ab Anna anan ko saet ab Elijah nekotinyu kulundang'ung. Amache amwa ale kito ne kwaker kale Jehova sis anan ngele eng Kingeresa kole be still akinai ila Jehova kabwatutik chuk komakergei ak chebo Jehova amu katinye Jehova makutik chemiachen ngauen ngailen ibwat ku in bichoto kemwae ko kibichien iman ko kikilechi in chepyosana in Elijah aun kou bicho chakikibar chetecho oker kole yani na kikimwa eng wikit konye kele saet ko ng'o neimwochini kokabichit iwechini Jehova anan imwochini chorwet anan ko kaage nekararan ng'o neimwochini netai anan inyegei neimwochini korok netai iker ile king'ololchigei Elijah mang'ololchi Jehova nga kitinye uhusiano ak Jehova ko yekakauit kong'ololchigei lakini keker chepyosana kingo kakoker kole kakochuro chepyoset nin age ko king'ololchi Jehova. Amen. Kole Jehova yani tonon akinai ila Jehova nito ko nalechinigei angot kwasir yani nyo kito nasire so abwotigei kale be still and know that I am God. Know my thoughts and my prayers. Ingen Jehova makutik chuk. Akot ngabune koui kondalechinigei ibwat ile Jehova kongen. Akang'ololchi Jehova simang'ololchigei. Amu ngang'ololchigei koimak sobondanyu akere mising lakini ngot koker konyek chuk Jehova kowale kabwatutik chuk akatou aker ole boisioito Jehova eng kiwui akere Jehova inendet ngap iker komilin iker ile yani Jehova i Jehova man. Amen. Agenge Ramaru testai. Ngap ibwat ak iker kokakowit sobet kokaibet kamang'unet nebo sobet amu kaimutik chemitei. Ngiro kiboitiot na Elijah ko kingokakotar ng'alekab kobortoi torornatetab Jehova akolabat koker kuyo matindoi ripset kebet kole uyo mami ripset akokere kuyo tindoi kimnatet laitoriat kokes inendet amu kinege nekiakong'et labatenyu kolabati kosarugei kokakoutye kole kakamite kamang'unet ak kimnatet eng Jehova tom kometo ko ngap komi kasarta nekebendi kot kuyo kimi echegei kibendi kot kuyo makomi ki neto yani mamite kit age ngot ko meaktan inyenen mwenyewe ko mami ole isorundoi lakini matikenai kele
Kaka kabwatutik chebo chito konwagen. Ako kabwatutik chebo chito kokonech kemusmus. Lakini ngot kikochi kabwatutik Jehova, ko kabwatutikab Jehova komache cho. Tindoi tetutik chesirtoi tignautikyo. Nengot yekibe akoyemak akokik konait boisionik ak kaimutik ko ole kimwechini ak ole kotokomuchi Jehova kotokokon solution kosir yot. En oret age ko kamwa ale nyolunot ketiegei Jehova. Kuyekiro boityondoni ko kingowekchigei Jehova koborchigei Jehova en oret neter. Kinyokokuye Elijah Jehova kosir kora ole kikekuye tatkinye. Nga kibortoi kobarta kolabat. Lakini nyokoborchigei Jehova kokeny akokochi kimnotet kora kosir. Kakasile kemisa betusiek 40 kokeny alak. So koker kora kole ng'o Jehova ini angot bo kwong'ut chichi. Kakon amitwogik ak amitwogik koba betusiek 40 akokochi kimnotet nesire nokonye kotestai kora eng boisiet. Keker kele Jehova komitei amametoi chi akonyone akoi kwenung'ung akwaun kwong'utik cheechen chebo boisienyi. Inyo Jehova nyokonyorchi kebenet orit. Kamami ole kiunyege. Igere yamite bichindo ingelen en sobet nekitindoi ko ki biik komakitindoi kimnatet kemuite chi age tugul mating chi neigere ile kim ko muren anan ko kwony kotab kouit mising kot koin ngele kosirto chi neng'wong nekoichome ako koitiegei ako makomi ngiker kabisa muguleldang'ung ak sobondang'ung imi kitanda anan igere kele kakosirto imi kabisa nokilen the lowest point nebo sobeng'ung imi ng'weny kabisa neimeche chi nenyokolechinin to muite lakini inyegei komakolong'u makomi sobondo koyotok nenyone Jehova eng betut maigere ile makomi toretet koi kong'ololun Jehova ng'oritab muguleldo. Kakere Nebeleja nekiboisiechi Jehova ingel amitwogik chakikochi sinyen komelen amitwogik chetia amitwogik chemami lakini kiyam ak ingen ile kimakwame breakfast maame lanji maame koskoling kitigin nekikanyor nakibae ngui akikibae chepkokite Kiipchin chepkuget. Kutitab chepkuget ibu netia makatia iroo kityo negei yotok Kanyitiet ako matindoi ut nyokookyin kuting'ung kolejin netos isusin kutitab Chepkoget. ako chepkoget naya naame uno cham kekure chepkoget nelel kat naame konyorun kolin taban kwame Elijah notok akomuita betusiek 40 ak kembausiek 40 ingen betusiek 40 ak ile chi ne muren komasire betusiek chotok chepyoso komuchi kwo akoi 60 ngamaamki lakini ne muren ko ngimite 40 korok kokakwolilen metit makomi ki ing kimnotet nebo borto kikosakit chito koek wayat amu makomi angot ikerte konye kakong'ung ba konye korit kotyechigei ngiker sobet nebo chito saa hiyo betusiek 40 ingele kokakomach ing'it Elijah ko kiit yotok ibwoti kora Jeiso kokinyokwo yotok betusiek 40 ak kembausiek 40 ngotuyogei tuguchotok koboru kele yekakeit ine mwisho nebo sobet nebo chi konyone Jehova akotegun ing ng'uindo eng bichindo age tugul nekitindoi mautie Jehova chinyi angot ing ng'wonindo age tugul istoi igere Elijah amu mwisho Elijah kabisa kokiterter anyun eng kiterter eng amitwogik koterter eng bunyondit koterter eng age tugul mwisho koker Jehova kole anganyoru nyikondindet anganyoru chito nesobe nekergei ak Kristo ketranslate kenam Elijah kwo kipsengwet kosobe imwokse ngacheket kele anga komwa ngin Padre Jacob kole kikergei Elijah ak achek
Chetindo banyek ak ichek ako kikochi Jehova kimnotet amu kisa. Saet anyun komautye Jehova biikchi. Kongoi. Kongoi, amache aong'une kityo ng'olyot agenge siakochi chito nenyone. Keneta kora Elijah kole ingap komi boroindo yekuya komwa ole mitei chito pichindo akomi marikot. Ne ngap komamache iib kurget kityo nebilen memake kole Jehova, all things work for good to them that love God. Ako katakomee chito sahi kotos barin chito kole mandet komatamache akas. Kaka kit nemache koibu tebi ng'uny tuwai ak irir ak ipchi amitwogik ak ibai. Oamishe. Kolejin amnyono Jehova ilejin keamishe. Siketebe Jehova. Otebi tuwai nyekakokimit kolejin kongoi. Lakini nginyo ak itukorire ak itutunge kurget kolejinin mande kotimande. Abwati Eldoret betut age kitun kokeskei. Obwati yekisirto biik chekibi family chekibe biik karibu ata 8 yekikimi kwenut yu kiba akot Jen Ng'wena ko kibet biik karibu 8 safari moja eng kot agenge. Ko ibilejini ne chichoton saishek choton. Boroindo noton nekangwanit neu noton ba Elijah ui akotebi tuwai akoribi. Ako ndatebe kole mnyino Jehova inam kityongon ileji tatyo oribye tuwai. Tatyo ileji ngeamishe. As kung yekakwamis ko mutai eng biik tugul chekobwa nyokocheng'in akolejin kongoi. Amu koitoreto kurget nekitai sisomani ko kitabirinen Bible. Lakini amu kyotebi tuwai ko nende nenyokosomanun kurget nekoimache isoman. Ngotorete Jehova ongetach kiboitiot nebo Jumatatu. Karibu. Kongoi mising. Eng taunit nekaitou kitesetai kinetigei akobo kiit eng tilyandit ak Jehova. Eng rani ketokchinigei akobo saet ko Jumatatu komwawech kole yotogu kouyo makiwal saet. Abwati ale mato ng'oliondonotok amu achek tugul ko kikesa. Ane komi kito nekiasa oroni kokoba kenyisiek chechang ako tomo kewolwo. Angen ale kiisa akot akinye. Mi chorwenyu nekisochi baba nenyi ko kingeng'etin kiamwoe kito nekiyai. Ko ki baba nenyi ko ki pastor nekiboisiechi Jehova kabisa, kale ki sacrificean baba nenyu koboisiechi Jehova kabisa kot ko kimakomi baba yo kimeche eng gaa. Ko kikisai kingemwa kele konam cancer. Ko kisai akot akine ko kisai family kosa chitugul kole ara makasyin Jehova saet amu ko pastor kikoboisiechi kenyisiechu tugul ako sacrificean family nenyi ako boisiechi Jehova. Ko eng let ko kisirto baba nenyi. Ko kingoit chichoto ko after funeral kakekonor baba nenyi nyokoit kolecho memwowo ilecho mitei Jehova. Amu kingagroeni ko kimakomi baba amu kiboisiechin Jehova. Kilya manyo Jehova kokasyi baba eng wakati nekimache baba ako kiboisiechin Jehova kolecho mami Jehova. Kekere kele mi biik chekikonakat mising eng sautik chekikosau kere kole makiwal saenwa. Ko amune singap komi saishek alake chekekere kuwa makiwal sautikcho. Kenetech eng yotok kakeker akobo saet nekibo Anna. Kikere kele kisa Anna eng kenyisiek chekichang kingen tugul atindiotab Anna kimeche lakwet. Ko kisa inendet kot korir kot keker kuwo kakoek chepokityo amu rirek ak ng'wonindo chekitinye eng muguleldonyi amakiwal saenyi. Ki eng let kowal Jehova eng wakati nekiinegei. Ko kenetech eng yotok amu akot ngesoman eng Bible eng kitabutab Mathayo 7:7 komwoe kolen osom asikekonok, okony asikeyotwok, ocheng sionyoru. Atyo kebe manotok kityo, atyo kebe kora eng kitabutab Johana netai 5:14 komwoe yotok kolen ak ni nyiganatet neketinye eng inendet kele ngesom kiy age tugul kou makenyi kokonech. So ko ne ngap ne netikili saani yekikere kele kale ngesom kokonech ak ketinye nyiganatet eng inendet kele ngesom kiy age tugul eng makenyi ko kaswech. Ne kakuyetab kayamisutik chu aeng chu kakesoman kele yaiwech Jehova tuguk chekakisom.
Kou ye kakero eng yotok ko eng kasarwek chekisoe ak kepersisteni eng saet ak ketebi eng saet ak kemong'u kele Jehova kokaswech saenyo. Ko kitepche netya kesoe, kitepche eng wakati netya kesoe ak kakokonech tips promise Jehova kole ngokuro akaswok saet. Kale ngangetebi eng saet ak keng'ololchi Jehova kokaswech Jehova ak kowolu Jehova eng wakati nenyinet. Ngap kesoe ak kemeche kewolwech saet immediately kou yekimoche kou makenyo amakilen kou maketab Jehova. Kikingen yekingosom alamalaik kolechi Jeiso inetech kole kisoitoi. Ko kimwa kole ngwaak makeng'ung eng ng'ony kouyokse eng kipsengwet. Ko kangeyoe ngesoe acheket kemeche makenyo kwaak ako makilechini Jehova kwaak kou makeng'ung. Ko ne nekenetech in kurgaticho? Ngap komakiwol sautik kou yekimache. Ngap kikenishie mising ak kepersisten. Ko ne nemwawech Bible? Eng yotok ko kakonech sirindetab lesson tuguk chekimuchi kinetegei eng yotok kole sa koyaak maketab Jehova. Mesa ile kwaak makeng'ung amu ingen Jehova maket akongen tuguk chekororonen chekakochobun. Amu kamwa eng yotok kole cheng Jehova korok kwaak makenyi. Sa koyaak ngisoman kitabutab Mathayo 6:10 ko isa kwaak maketab Jehova. Kale ngisoman eng Johana netai ko kasomani kole kesom kiy age tugul kou makenyi kokasech maing makenyo. Ngisoman eng kalewenaik anan James 4:3 kale osome amosiche amu someng'wong si oyae magutikwok. Ko ne motives, ne magutikuk, une magutikuk yeisoe, tos kemeche kwaak makeng'ung anan imeche maketab Jehova kotororok. Kale atya nebo nini eng yotok ko kamwa kora kole kamwa nebo aeng kole consider your motives. Atya kole ibwat ngot komi tengek age tugul, wanygei ak ichikilgei. Ngot komitei tengek age tugul neimuchi kokirinda Jehova asimabit kewol sautikuk. Kale ibwat ak ichikilgei. Kale ngisoman eng kitabutab tienwogikab kalasunaik 86:18 kale yaabwat tengekto eng muguleldonyu ko makaswo Kiptaiyat. Ko kirindoi sautikcho, makiwol sautikcho tengekto nekikenam. Tengekto nekenomdoigei amakiistoigei kikoini Jehova maket sikwaak maketab Jehova eng sobenyo. Ko ngisoman eng Petro kora netai 3:12 ak isoman kora kalewenaik komwoe eng yotok kalewenaik 15:29 kale loe Jehova kiptengekinik ako kase sautikab chebo iman. Ko ngot komi kiy nekinamdegei ko kirindoi notok makiwol sautikuk. Ngot komi kiy nekenomdoigei mising amakityokchini Jehova ak kesoe Jehova kwaak maken anan kemoche makenyo kwaak anan keleni Jehova kwaak makeng'ung amakiiste tengekto komami sautik chekewolu. Kale meng'isie eng Jehova ak ng'alekchik. Ngotomeny akomenyo ak ng'alekchuk mwae kitabutab Johana 15:7. Ngotomenyo akomenyo ng'alekchuk osom anyun kiy age tugul neomache sikeyaiwok. Ko kit notok nekamwae kora eng yotok chekanyol kesich eng sobenyo. Atya komwa kora eng yotok kole sich kayanet. Amu kamwa kora eng kitabutab James kole ako ngosom eng kayanet amosage amu inendet nesage kokergei ak mildaetab kei nebo nyanjet nemildoi usonet koba komasi ak komasi. So ngesich kayanet amatep ketoptopen ak kesaa Jehova eng iman kowolwech Jehova. Eng yotok kora kale meng'isie eng ng'oliotab Jehova amu eng notok kenyoru katuyet ak Jehova sikokaswech sautikcho.
Kora kale kirindoi Jehova chemenyotin, kale ker ile une muguleldo amaisa. Kale kirindoi Jehova chemenyotin akokochin mieindo cheiming'ine akokochin kirindoi Jehova chemenyotin akokochin mieindo cheiming'inegei. Ko ngebechi Jehova eng saenyo akiming'ingei ko kaswech Jehova sautikchok. Kora ngisoman eng Thessalonike netai 5:17 ak 18 komwoe eng yoto kole muite, kesa ak kemuite, kesa ak kekenishe. Amu kikere eng yoto kele kikenis akosoi akomuitoi kicham kwendi hekalut ipkosoi akomuitoi eng rirek. Kekere kele eng let kora ko kiwol Jehova. Ko kanyol kemuite ak kesoi ak kekenishe. Mat kesa atya kenyekit katikati kele matokaswech Jehova ketil chechoket, ketil maket age anan ketil raret age ako ngemuite eng Jehova. Eng age kora kamwa eng yoto kole nyochi kat alak. Kale yekinyochi kat alak koistogei ak kesich connection kora eng Jehova. Ako kaswech Jehova. Kale forgive others. Mwoe eng kitabutab Mariko 11:25. Ingen Jehova kit nemakwech. Ingen Jehova tuguk chekimokchinigei. Akongen tuguk chemyachen chekororonen. Akot ngokakoib kasarta neo kongen kowolu Jehova. Akot eng sisek kokakowolwech Jehova. Mi sautik che ngap kesa lakini kongen Jehova tuguk chekororonen chechoket. Ako mami saet age tugul newendi buch. Akot eng walutik chemakiwol ko walutik choto kora. Akot ngokakole Jehova no, ngoro Jehova kole ni ko kit nemakararan akaisom kowolu Jehova eng oret age nemakinoe. Ko engesa eng tugul akiyan Jehova kowolwech Jehova ako ngesa akikenishe. Akesich kayanet eng muguleldo kele yoiwech Jehova ko yoiwech Jehova nebo man. Tos mi chi netinye Kamoja mitei kakon sirindet kora chito Naaman, chitab Syria nekinyo akoi mautietab Jehova Elisha. Kokale kalenis mang'u akinyo kosoiwo akonam amu kitinye miondo nekisamis kabisa, leprosy. Lakini kelechi ui aino biunege nyorerekab Jordan amu ski ainosiek chebo barbar eng olin ak Abana eng emetab Lebanon ko beek chetililen cheikere silingit okot kokebutyi beek orit. Konerech Naaman kole kitu gani? Kekerto ano, kesasta ano? Ngap komi boroindo neketiegei sautik simutai kelen bo kwong'ut as pastayanito ngosochi biik kesoptos kuawor ak ng'o. Kobunchi torornatet pasta matakobunchi Jehova. Ako keming'in Jehova Naaman kot kongoweksei kokakotililit ipkokwong kole beek njorek cheketililo anga Jehova neitililishei mamaotiot ama ainet. Ko ngap boroindo age ko ngap ketiegei koek Jehova neu chekit anan ko ATM no kiboishe eng benki nengimach chepkondok ile amache 20,000 ibinde kokon mutai ilechi amache ni ipkokon koek Jehova kityongone ilechi kityo haya bibwa beek ibwa chaik ibwa kimyet. Lakini keutie ketiegei Jehova ngap kobit kakaetabkei amu mache Jehova kotech kayaneng'ung. Ng'oliot age kora eng kitabutab Daniel 10:13 akoi 21 ko kikiwol sautikab Daniel, lakini kipirtogei Daniel kosoe betusiek 21 wikisiek 3 tun kait malaikayat kole betut yekisakewol kwamne kewani kiotoimben kobetyi oret kolechi acha mengen kibiluge nekingiyokwo aib sautichu ko kerak neo cheptalelitab ng'onyuni nekekure kale laitoriat ab Pasha amu kibaregei kimnatosiekab setani komache koker sauti choto. Kale akoi konyo Mikael nyokotoreto. Noto amune kaundanyo nyawol sautichu tatya aweke pkeai luget. Kakangap komi boroindo nekakewol saet lakini mi kiy nekaker. Noto amune kabo komonut ngot itinye neregek, ngot otinye siretab kei nga, ngot otinye netyosirgei ak cheotupche anan ko chepkametwokikuk, ngot komi kiy age tugul nerartaat ko kaa sauti choto chekaker saet nekikewol tayari
ya mwawa kole kibet Chebeyo kong'ete 1967 kisir almost karibu kenyisiek 40 kisaboiyot ipkoru, lakini kitun kowek kikilen kakomet, kikicheng ipkekonugei, tun kowek akoi konyi akinyokoit konyoru kakoru boiyot, ko tun ing ng'etiet ko ng'eng'et akui kole akong'et kiboretiet nyo ko kwong'e kolen yani kitun kotaiweke ko kawalu Jehova sautik ing oret nemakingen ing kotorete Jehova sikiken asikobit kokimit kayanet nyo akot ngot kobit kit neu ya kekakei. Not amune ing kitabutab Habakuk 2:3 kole iken inye matingekakei koeche makenei. Noton nekamache amwa ale ongetiegei Jehova asikobit kokimit kayanet nyo akinyoru chepkametinik ak tupchosiek cheomuchi otestai isachi kit nekeyai muguleldo ng'ung akoken Jehova. Kowalu Jehova eng oret netun ikwong'e ileni kakaikai Jehova matokokono kit nekikasom. Ngap komi sandet anan ko mureret nekitun isachi lakini tun kometet. Kotun kibitite ilechino Jehova kongoi. Kongoi kabisa amu kitatabu ni. Lakini koi mining ole kinyeibirtoigei nebo kwang'ut ilen kalya aketigei. Kotun nyipkoboru Jehova kole ngamwaun kit nekitesetai ile Jehova uche kongoi. Kongoi. Kongoi mising. Ongesa kotorete Jehova ongesa asikobit eng tengekwokik chemakingen chemi orit nyo siko ku Jehova ku noto konem sikoisto si yekisa koit kewolwech sautik chok simakinamdagei tuguk chekirech amakiwol sautik chok. Kongoi mising atache mwalmoyat nerube. Kongoi Evelyn akomu kainet lesson kararan lesson nebo kwang'ut nebo wikini akosubekei ak wikit konye. Ko kito nekwanetkei eng lesson nebo Jumatatu ko kikony. Ingen kikonye ngap iwe kapchi bikony ile mamite iwege. Lakini kakakony kap Jehova konetech yani kenyoru muitaet. Kinetkei muitaet. Ikony amu akoi koyot Jehova. Kale yani mewege kile matokokas Jehova. Ngiba cheng oret age. Ikony kale kony sikeyotun. Yani konama yotok abalechigei akony. Ako ikony yani nakemwae ba ile mitei kiakito nekiasa testai ikony. Ko ngikony konetin Jehova muitaet kanetet age. Ko kenyoru eng kwen kasi kinetech Jeiso lamalaisiek chik akonetech akot akichek rani ole kisoitoi. Amu kale king betusiekab Jeiso ko kicham inyoru biik chekatononso eng konait yun akosa. Nekisoe nailen kabisa ibikas ole mwoe ngalek Kingeresa abwoti akot achek abwoti kingap kosoe biik alak mwoe ng'oliot kabisa ilechinigei oye mongen yani imache isir siboe nyiketyi akinye yani koek nekaek sarakasi anan kito neilen kaek yani mwoe kabisa ng'alek cheuen komwoe biik lechigei komamuchi neite akot inye kabisa iker ile ibisis kityo yani ikere kanam eunek biik lechigei mamuchi memuchi lakini ko kiker alamailaisiekab Jeiso kole Jeiso ko kiter. Ipkogen Jeiso yekingowo kimeche keker eng kitabutab Luka 11 koitet 2 akoi 4, Mathayo 6 koitet 5 akoi 15. Ko kiker alamalaisiek kotebe komeche kolechi Jeiso koker kole ter saetab Jeiso makergei ak biik chun alak amu kikergei chun kole yekeng'alal kekosun kemwoe yani kokoromit is naiker ile ngomamuch aityi kotko makisikyi yani biik chamatinye ng'alek chechang kosikwai ne chotok. Lakini konetech Jeiso kole isoitoi ma akot kityo ngasikoek ingen ngap kesoe amache kenet kesoman yotok en kurget agenge Mathayo 6 koitet 5 akoi 15 amache akikwa kityo sibisoman eng yotok
kolen koitet mutu kale ak yeosoe ko mwoegei chombilik amu chame ichek kosoe kotonondos eng sunagogisiek ak beishabor sikobit koker biik ichek. Amwowok iman ale ngonyor ichek melektanywa ako inye yeimache isaa iwe kong'ung orit ak yekaiker kurgeng'ung isaa kwandang'ung nemi eng ung'ot ak kokonin melekto kwandang'ung nekere eng ung'ot. Ak yeosoe komat otes ng'alekab buch kou yeyoe bororiosiek amu len kikosyin ichek amu chang'indab ng'alek noto anyun mwoegei ichek amu ingen kwandang'wong tuguk cheobanani kotomoso. Imuchi itestai eng yoto. Iker Jeiso kenetech tuguk chekaker eng yu. Jeiso inendet ko kicham kosoe atkan kora akosoe ma eng chong'indo ng'alek tutikin akosoe chebunu muguleldo ma eng kutit anan kabwatutik katakeng'ololdosi komwoe pasta kole ngap isoe kobunu anan ikose kokanam metit lakini yekabun muguleldo ko nenoto. Ko iker ile saet nebo kwanda kotindoi kimnatet. Ko anyun nguno iker ile eng yu kenetech eng Mathayo Luka 2 koitet 11 koitet 2 kolechi ngitestai eng yotok kole akilenji ichek yeosoe omwa ole kwondonyo ngolititit kaineng'ung ingonyo baunateng'ung ingoyaak makeng'ung kouyooksei eng kipsengwet kounoto eng ng'ony. Konech amitwogikchok eng betut age tugul akinyoiwech kaat tengekwokikchok amu achek kenyonjini kaat besenikchok memutech ole mitei yomset. Iker ile sait nekikesaa kele kwondonyo nemi kipsengwet kounoto kemwoe eng kutit koek ng'oliotab metit. Kemoche matkoek kityo ng'oliotab metit, kimeche kinetkei koek atebenyo. Inget ngoek atebeng'ung koma tuguk cheuo inetigei ile kikimwaita ano ni koek atebet nekiyoe. Kokeker eng yo kole Jehova kakur kwanda koek kwondonyo nemi kipsengwet. Iker ile tilyandit kakemwa kele kwanda nechome lagok, kwanda nekose it, neibe it akowalu. Iker ile kitiegei Jeiso kwandanyi akonetech kora kole ingoek kwanda nekitoune eng sait age tugul nekitoune ko ngoek kwanda nekikure kainenyi amu kingen kele inendet neimuchi, inendet nekiyoo kiy age tugul neatinye anan ko nemitei ng'ony ak barak kipsengwet ko amu Jehova kekur kainenyi. Kole ingotililit kaineng'ung keker kele kamwa kole kainetab Jehova kobo iman nekikochini torornatenyi iker ile kotilil kainetab Jehova. Noto neyoe kokonech tononet eng saenyo. Yekisoe kelechi ngotililit kaineng'ung Jehova. Iker ile yutok ngoek tononenyo nekewisisitu ilya anan itonon eng saet. Kale ingonyo baunateng'ung kesaa kole Jehova ngonyo kimnateng'ung muguleldonyu ak eng ng'ony tugul ko ngonyo tamirmirieng'ung koek inendet nebou kabwatutikchuk, magutikchuk, atebenyu akot tuguk chemeche ayai koek inendet neindoiwech
komwa kole ngoyak mageng'ung iker ile matukoib nokate kemwa kele ngoyak kole ibwat ile oito ano kou ngowendi kasi ko traffic ne ngap iker ile atile yo akamandae yo lakini mebwoti ile kebwote ne chichoton ndot mwoe akine kole atile no kole kerusegei lakini kokochi Jehova koek magenyi amu sikonyo bounatenyi akokono kimnatet konetech Jeiso saet nekikochini Jehova magutikchok koek saenyo nekitiegei inendet mabwa anendet koistoegei nokolin ngayai kouni lakini kole nolen ngoe Jehova kondoiwo eng oret sikoek inendet neiborwo kokonech tamirmiriet netilil eng yekunur koyoe kochulak kole konech amitwogikchok kokonetech nemakitiegei acheket koek inendet nekonech ngo amitwogik chebo amitwogik mi biik chematinye amitwogik kimite chepyoset age nekicham kosoe kale komite koneti jirani nenyinet nenekite kole komwochin akobo Jehova kole mwoe nee metinye akot kiy akot amitwogik metinye kale kosoe chepyosanatak kosoe konyokoebe chichi kai kole kas nosoe inye kale akot yani kosoe kole ibu kono amitwogik kotepse kiro kale kong'et chichi kole ipkwo dukani kwal amitwogik akonyokoteptochi kurget koyat kurget chepyosani konyor yani tuguk chekakinde kurget kosaa anyun kole kongoi Jehova amu amitwogik komong jiranit kanyinet kole Jehova nemyeno ko ane nekoole kole kongoi Jehova ako nemaingen ikochini koibwo amitwogik koker chichi kaib kole acha kakokoromit Jehova nito kiwalak kole tun ngobendi kanisa kebendi tuwai matamuch iker ile kaikochi kabwatutikchok koek Jehova neboech boe Jehova kale aboe akot taritik ngot koboe taritik ikere eng winter ngolinyon kabisa mamite kiy kilelit ketik koibutyo mamite nekelen tindoi netos kwam ibwat ile ame nee taritichu ar nekit arawek 5-6 lakini yekaibata ikose kotiendos amu boe Jehova ingen akobaech eng kiptamirmir kobaech Jehova eng amitwogikchok sikobit yeisomoni ng'oliotab Jehova kokonin tamirmiriet netilil asielewan kito nemwoe Jehova naiker ile ngisoman rani koi koskolen ndenyiweke iker ile kakalya kokamaker kiy iker ile kwanyinyit kitabutab Jehova ng'oliot neng'ololun koek saenyo nekitiegei inendet konet anyun Jeiso kora kole saet komatkoek saenyo inegei kotuiyo saet ak nyoetab kat imwochini Jehova konyoiwech kat ko kaka meimuchi ilechi Jehova nyoiwo kat ak kaka ng'etat komet chepkomet anan jirani neng'ung'et itindoi kiy nekauit nekirotyi konyikisit kotko makotinye yani ikere ngiro sumek kikochang kole ndakilen kepchei kiwekyi olekinye makoweksei lakini kale inet kenyochi kat uu yenyoiwech kat ko makoi inyochigei kat chito ngotko metindoi uhusianab Jehova sikokonin kimnotet anan ng'omnotet nekonin tamirmiriet sinyochi kat ikilechi yochi tuguk chemiachen ko kale memutech ole mi yomset akimutwech eng yeityo iker ile noto neketiegei koek long'enyo inendet neribech kimitei yekakowisit kakotiritit ko Jehova kimnotenyu inendet nekonin kimnotet keker Elijah ko kikakoit kotiritit ako kinyonji Jehova nekinyo kwanda yani kimanyokolechi Elijah kiyoe nee eng yu kiang'ololun komekose lakini kinyo eng mutyonet yani ne ikoitoi eut nenyone komang'une kebenet Elijah mauitu ng'oliotab Jehova nebo let
kale konyo kale bounatet komwa akobo bounatetab Jehova. Ikere kakitaune ak kele isoe konyo Jehova eng bounatenyi, kekere eng bounatenyi amu inendet ne Jehova, inendet netindoi kimnatet eng kamuktaindet. Tindoi yani bounatet nebo Jehova nekikeni ko noton nekakonech koek atebenyo. Mat koek kityongon nekimwoe kou bicho ng'alaldos ak kele ngemwa kua nguno ngap kesatche kemwa kele saetab Kiptayat kwondonyo nemi kipsengwet. Isub kityongon lakini tos mite atebeng'ung ko kenetech kinetkei saa eng tuguk che rahisi eng ng'alek cheimwoe eng kaiyebindo ak kesoe kotangura. Kokinetkei wikit konye isoe ibutunyi akot ngitepche ng'ony anan imite ole mi biik chechang imuchi isaa kora. Isaa neikere ile Jehova anan Jeiso ne inendet ne kimnateng'ung akokonin GPS eng sobeng'ung koker konyo lapkeiyet kobunun inyendet akinyochini kat biik. Kongoi amu ngoek betunyo betut age tugul kesoe. Ara anyun tupchosyekcho eng saeng'ung ko ne nekirin eng saeng'ung, ne noto nekim eng inye eng saet. Tos kowalak anan eng kanetisyoni ne netos iker ile kawal saeng'ung. Ane ko kwaker ale eng betutab wikini ko Jehova nekoiker kole kikonyi, ikere mbaret na kokonyi chemurut kokiker eng saenyu amwochini kongoi Jehova amu konyokosember saenyu akasome kosemberak saeng'ung akinye amu kitinye boisiet neo nemoche Jehova koboisie. Kongoi kotko tinye chi ng'olyo anan akochi mwalimuiyot nerube amu kakwo sait. Kameche ates eng yo kityo kidogo Lilian. Kacham ole kamwaita kingomite disciples anan alamalaik 12 kolechi Jeiso inetech ole kisoitoi. Ko amu kikere atebetab Jeiso kole angosoe chichi, angosoe kila ako kole inetech ole kisoitoi. Kameche kinetegei eng yoto kora koek kit necherech amu kimite kora eng kasarta age kimeche nekit kikartat Jeiso ko kikur choronokchik somok koba tugul taban kole pkesaa. Ko nito kora nekinetegei akot akichek kele angaga imuchi kotoretech choronok kora ipkesaa tugul nga kimapkotoret choronochoto amu kiba kolyakwet ipkoruiyo. Komi choronok cheimuchi kotoretech kesaa asikobit kisich kimnatet tugul. Kimeche kimnatet Jeiso ak kekere kele kisa Jeiso ako persistent. Ko kisa Jeiso ako ki persistent inendet. Ko nito ko kanetut eng acheket kenai kele Jeiso ko ki divine. Jeiso ko kikim. Eng achek ko kanyol kenai kele eng acheket kenideni akot mising saet mising. Ak kenideni biik chetoretech eng saet choronokchok. Kimuchi kesochi bunikchok kora ak kesich choronok cheimuchi kotoretech kokilech eng saet. Kesaa kibagenge che ngap oae devotion akokuregei eng saet eng simet ko makimuch kemut koi kimut Jeiso koba taban anan omuch otaban olobendi sosa ak choronok ko kimitech choto kora eng saet. Kongoi. Kongoi Evelyn. Itoche mwalimu netesei nerubo. Kongoi. Kakinetkei tuguk cheechen eng kiboitinikyo konetech. Keker ng'olyot agenge nekang'alal mchungaji Pastor Jamagar kole imuch icheru chepkondokuk eng ATM, imuch icheru akot ile ngaboisie chekit, imuch icheru eng ile ngawo benki ibocheru cash. Keboru noto kole mami kit agenge nitiegei, itinye alternative. Ngiwe kotie tuya ile mami maana akot oin benki orit chocheri. Kekes bocherunet eng ATM, atinye ATM. Anan itindoi anan ko loit ATM
ile jige kama amage ngote tiem mo je boje nang bengi aga bunu na itinye alternative no kita ne te ne me jagara lakini sayet ko baru golle metinye alternative ne kita ne tiege ne ganyi kipsen gotine gay ne mami alternative mele nu anga so galia ko tonyo nitani ne meji so kebar kolle yegisoy kotokol ko gi mangu agi kele kitiege Jehova amagtinyage kamukta inde ni anitoge ole gimajini engbe shagam nyalelda engbe shagam bay yete ko yuta ole gemite ko batang sangot yegisoy en nyalelwage yegisoy ngai mutige yegisoy bay yoshege yegisoy ngita katokol ko baru golle kimite ak Jehova ngomi nyalelda ana ngomi bay yete ko nitane gitiege met nyele atnyo alternative aga so top ko liango mata nga bay to alabatu Jehova ana nga nyalela alabatu Jehova ko mata nga bay to ko matro menungolin ko mami alternative no not kimi utang bay ye tak nyalelda agi taga to ak bega ko ngami to gitiege Jehova kegeri bay to denias kugure tan nyel daga ko nete peduta ko so magasi ko la sunaig sigunet somet ko bato gongoy kegertan yel negi ay tugu kejen agne enyo en kobar wech ko yogara gute tagen gane gine tege kenai ole nyalundoy ke sa ke bendi tay tap Jehova king ko Daniel tay tap Jehova ye so man tap tan yel sogol ga itni wongwon o itama nak sogol mag so man itol si so man jige ko ko ne Daniel gitane nyalunat kisu asoga bit ke yogi ngalal jini Jehova ne ko baru ore tap kam ngene tap ke ngalianda ne sa ne tan yel ko tinda ga be jata ja angwan ce ga mwa ka berta ne bo gala sunat ka berta ne bo sigunet ka berta ne bo somet aku tinda ga berta ne mwa tap gongo ye so man ge taw ne na ta ga berta na ta ya angwan kali agiasa Jehova ka mukta inde nyu aga ngalal jinenda tale guptayat ka mukta inde no negi neri bay kaya miset ak riranet engi check che chameinendet aguri benga tuteki ke goji Jehova kala sunet Daniel enga bertan batay ko goji Jehova kala sunet ngi gesa man ka tan ta angwan ko ngebe no mut wala gi ga ay tengakto gi ga ay git ne masat gi ga ay git ne agot ak gi ngelelse gi ga maste kemete condition shegu agirwa gutugo ko Daniel ko ngong tenga kwag ki en dai tap Jehova giso manate ko ngong Daniel ago ko pate tenga kwag ki wabi ki ngimite goite tamanate sap wala ranyu ne ko muktende kasa tabo to gindangum aksa mutiki ko mas ngalia tap samit jaga kasam Daniel ko sam Jehova ne ka ngalale ko samit ko bato gongoy ak ako sam nya tap ka na tenga kwag ki ko bar we da meje se so manata mama jega sama to la musait si ro ta bona to na botan yer awe go tare igere tu ke gi neti ge jeje chega ngala luech leso ne be tabran ko le jega sa ko tokol ko nyoro nat ket ndai kala sunet en sauti kyog tegi la su Jehova nyoro nat ke nya sigunet nyoro nat ket ndai somet ko ba to gongoy ngiro en kitabu tap tino ga kala sunet pokol iga sa kala sunay kechen gitegi moene kweitene dauti en tawta kala sunay tampokol wala tinji Jehova en guti tabay boyet akwege matunek takol guti tabay boyet ngetini en boy boyet ko bato kala sunay tegi orendosa ke pay itu kala obaisi Jehova en ganas tap kay kala bonti tiny otinanu kala onayole Jehova ko ga mukta indet gengalal gele Jehova ko ga mukta indet ko igo jitoror na tip Jehova ne isa en katukul ile ne Jehova kwanda nyo Jehova ne ge gibsen ko tisho ga ngoy kero igo jini Jehova kala sunai ama mo so mengung ne bagi ta katulo kay mo kala sunai ki ba Jehova kolle inendet ne ge ay agi tachi ile gi jo gi uti ko ba unagu igo mukta ne toror ne nda jemoni Kimi miech engi tondongu kala sunai
kekochi Jehova eng oretab yeisoi kotugul. Kale oba kurgotikyik okoitoi kongoi, oba soromushekkyik olosunoti, owekyi kongoi ak oberur kainenyi. Amu mie Jehova, tepche rirenenyi koigeny ak imandanyi eng ibinwek tugul. Kokonech tienwogikab kalosunet 100. Keker Jehova kotindoi kalosunoik chechang cheechen chenyolchin kemwa amu kikuitosi kele Jehova ko ng'o. Kale ikochi Jehova kalosunet amu inendet ko sorunindet. Ikochi Jehova kalosunet amu inendet ko chepkerichot neinyoech kotugul. Ikochi Jehova kalosunet amu inendet ko mestowot ako kikechirek akobo kwenyi. Ikochi Jehova kalosunet amu inendet ko taunindet ako kakesunindet nebo kayanenyo. Ikochi Jehova kalosunet amu inendet ko rwandet ako irimet nekimwechini. Tindoi tuguk cheechen Jehova chengemwa eng kuting'ung kokonin kamang'unet, kokonin kimnatet inai ile memite kityongon ak itindoi kamuktaindet neimuktaun tuguk tugul cheuen eng kabwatutikuk. Kale nyo kebeberta nebo aeng ko sikunet. Nekale kitabutab barwetab Johana, cham kesomani kotugul. Barwetab Johana 1:9. Kale ngot keng'onye tengekwokikyok koyanat akobo imanda konyoiwekat tengekwokikyok akotililech eng kiy tugul nemobo imanda. Yekiming'ongchi Jehova tengekwokikyok koyeking'ongchi kiboitiondo nekikure Daniel, kolechi kikeaun tengekto, kikwai tengekto bororietab Israel komugul, kikebistoe kirwogutikuk, kikebistoe ng'atutikuk, kobutyi Daniel ng'ony kokur Jehova. Konyolchinech akichek kinetege kiboitiondo nekikure Daniel nekibutyi taitab Jehova eng oretab sikunet akong'any tengekwokikyik akong'any tengekwokiab bikyik ak nesirei kosom nyoetab kat nebo cholwokikyik. Konyolchinech mamitei kale ano ole tos kiunygei kot kemwe togetab Jehova. Kale ngawe ing'onyanjet ing'ony orit imi oloto. Kale awe kebenet une imi olot. Kale ngawe ole mitei mesundeito ne tui tirmis, nacham kolen tui tirmis nandiek, kale kou lapkeiyet eng inye, mamitei kiy neung'aksei eng taitab Jehova. Akot yewendi ole kele kewe ung'ot inyegei ne ngitepche komamitei chi, komitei Jehova yoto. Mamitei kiy neyoe nebo siri nemengen Jehova akot eng oritab nautikuk ak kabwatutikuk. Akot tuguk chemekuitosi akot inyen mwenyewe ako kakonyo oriting'ung kokuitos Jehova kole kaibwat ak itindoi intention neu ne akot amashibiyai. Jehova kosirtot eng kabwatutik ak nautikab chi. Eng notok konyolunot keng'ongchi tengekwokikyok Jehova eng oretab sikunet asikobit konyoiwekat inendet tengekwokikyok. Ak nesirei ko yeking'ongchini tengekwokikyok Jehova kokakonete kora kiboitinik chekendounenech kole nyolunot kenyochi kat akichek tupchosiekyok. Nekang'alal eng yo kole eng kitabutab Petro Jakobo 5:16 kale ong'ongchinigei anyun okwegei kachilulitikwok akonyochinigei kat. Ong'ongchigei kachilulitikwok. Yeing'ongchini tengektong'ung Jehova ing'ongchi akinye kachilulutikuk tupcheng'ung notupche, chitab kokweng'ung, omwochigei imanda, wi eng oretab kaming'inetabgei ak isom nyoetab kat, iyoni tengekto nekaiyochi chepkameting'ung anan kong'etab kameting'ung anan ko chitab kokweng'ung ilechi kalelun. Ng'olyondoni ikere kepinganigei kotko mami akot agenge neilei kole acha ngelen kole ni koilelu akot kole koikertenunyi koinuchi koena akot kole keng'age kotko makomitei chi nto newendi ng'ony nekebor tilyandit nebo keyai imanda keyai nyoetab kat eng imanit. Yekonugei chito kit nekelel ko kelel, ko nekalelunin akine ko ing'ongchigei ak isom nyoetab kat kotiagak akine nin komwa kebeberta nenyinet akosom nyoetab kat akobe taitab Jehova tuwai eng kaming'inetabgei. Notok kito nekemake sobetab Kristionin. Siye kawechi taitab Jehova eng kalosunoik, kowechi taitab Jehova eng sukunet akowechi taitab Jehova eng sometab nyoetab kat akonyochin kat akichek chun chemitei kibagenge kwenunwa. Kale ngono kisomutikwok kitabutab Filipik 4:9. Kale amokereri mete eng kiy age tugul ako eng kiy age tugul ko eng saet
ak somet koboto kongoi. Kale saet ak somet koboto kongoi. Notok kikuye kenai kele yekingalal kele somet ko melenin ngap komi biik alak chele na ingen Jehova kotamakisama mi akot maana kemwa. Yero lakini kale Jehova ingonoki somutikuk eng taitab Jehova. Ne kito neisojini inye itinye kaimutik cheine kotugul. Ngap that's why amune asike kelen kararan saet nebunu muguleldo kosir saet netiendo. Amu saet netiendo ketieni kole kotugul kita agenge nekitieni nekikoek tieni ako mawendi kot kochut orit kita neibune. Nekatanyone kwa karik yotok nyokobune kila taban yo amu tiendo. Komutai ko nyokobun kara taban yo ile katoitu anyone kabisa nekito nakose lakini karop taban yo amu kamwa koterit matinye kong nengung. Lakini yeite monye ngololji Jehova kuye ngololjini chorwengung. Imwachini kita nemi ngunito eng oritab sobengung ak kita neibune eng muguleldongung. Kole ngonoki somutikuk tos bune ne family nengunget inye mwenyewe anan inye korok individually ko chito. Ko ne kaimutik cheibune ne tuguk cheinochin eng oretab kayanet. Tos muchi Jehova tukyoto ko kirindaun. Kemwa kele woi kirindoi Jehova kit age tugul nenyonei kale memutye yomset ako sarwech eng yeityo. Saruchi Jehova eng yeityo. Memutyi Jehova yomset ako enyin damiretab Jehova kokonin Jehova imuche kirinde timishosiek chebwone cheiboindet. So ne neibune ko chito. Ne nebune family nengunget. Mwochi Jehova kita ne ibune ko chito. Mwochi Jehova kita nebune family nengunget akot akine. Mwochi Jehova ngalekab chametabgei. Tia tuguk kikowal Jehova eng oretab sautik. Yekisa kesochigei, yekisa kesochi biik alak chemiondos. Ngap komwa biik alak kole yin Jehova akinye kikesa amasoptos chi. Ameche amwaun inai kit agenge ile sautik kyok ko chechang. Eng sautik ngikas yo kisoe ko tugul biik chechang kakituiyo akesa. Komanyamnyum ketorchigei chito kesochi. Kilen Jehova chemiondos, chemi sipitalishek, chemi korik, irutochi kinyachi eng kerichek chebo ungot. Sae notok ko kaek sae ne general. Ako ameche amwaun alechini kikowalun Jehova sautik choto mengen. Amu mengen chemi korik ak chemi sipitalishek kikosopcho ile kisobe sometab ngo. Kikowalun Jehova eng oret nebo kwong'ut. Ngapi komei mugulel kuwo mawalu. Lakini amu somengung neisome general ko kiwol Jehova amengen amu kiwol general. Komi somet neisome ne specific nakakas akobo Ana. Kiarire Hana kora uitu kole ne ngakata mesita katebe mchungaji kelein kangosome chepyosani kolen kono lakwet ko kabunu ngo keswotab lakwet angobunu manongotiot ko kalya so nito nakakere kisa manongotiot akaine ko tege mwoe mchungaji pastor Jemagar yoto. So ketebege kele ki specific kole asome lakwet akimuita akosa komingenetab kei ak ing sukunet nekitienmin eng oritab sobenyi. Sikunet nebo iman nekibutyi kelyekab Jehova akometo kit age tugul akosa Jehova kole atienengei. Aki eng let kowolchi Jehova eng kekoshek chechang. Kikere akot Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Nekingong'et chito nebo rotwet kele kabab kipng'omekek tugul chekibo Babylon. Kele kakikoch chito rotwet kele ikesu tugul. Chakomatokomuch kokon kabarunetab karwotitoet. Okesu kole sei. Kole Daniel kany korok laitoriat. Kole mitei kamuktaindet toror nemuchi kowalun tuguchu tugul. Konech kasarta. Kale kikoch kasarta Daniel. Kale ba Daniel komwochi Shadrach, Meshach, Abednego kole onge kutuny. Onge saa. Kumwochi tupchosyek kikimi tugul. Kale kosa Daniel. Kibutyi ng'ony. Kitoror Jehova. Kolechi inye neing'ong'u tuguk tugul chebo ung'otik. Kokochi Jehova kotok kele ingen Jehova kole ng'o. Kero, yeityo kolechi kisomin kele iborwech asikobit kesopche akosopche akichek chekakecher rotwet kemeche kechoror. Yeityo konain laitoriat kole ng'o akonain bororionet tugul kole kakai Jehova nebo kwong'ut. Kisa Daniel eng kaming'inetab kei. Makiwolchi Daniel betunot. Kitestai Daniel kosang sautik. Kekas ile malak ngakakamwa pasta esine kele kikiwolchi lakini
Malaga yani kinyo no report ke borion ne ngoret. Komiron ko in oindet. Kero persistent magenge ko it report. Ko itas kele ka ko gangalia kele in ngong kitan yel ungoti kiejin. So Jehovah ko walu engasarta nagayamge. Ajegat ko gesom age muite. Age ngono gisom mutikyo eng taitab Jehovah. Moji Jehovah eng maguweng magengung aguweng magetab Jehovah. Ngot ko magetab Jehovah ko gonen ko kebwa ga bertere ba let nyono gale imwa gara gongoi. Kale mwa gongoi ye magwalun agyogolun ko mu ingen Jehovah ago tindo dodot kimyaira ko bainye. Malasa may nyoru kitane makinige. Amu na may nyoru ko tos kine motives chegigesa na gamwa javalin. Kole une motives cheguget une takine tapke ye makinige kitane geso. So yigesom ko tos image go tororin ana image go toror Jehovah. Mewe ji itinye tuguk che makinige asi tororege agile tos gogonen Jehovah. Kita ga tugul nagsoy ko enga mingene tapke aga toror tapka ne tap Jehovah. Na to kita na bagamanut ago na medyo gusum got. Ngalagap kondo ki image ko tuguk kuta ki bejini Jehovah. Aso gamit ko gone ko yame tapke na boselingishi. So ga me tu tingin dige tindai semagi on yega bi galak kele kimeje garga itu aga tap kabanu. Na tindo tugu ibi besanishe ibesen jeb kondo. Amo ga me jeb kondo ko garga itu agui. Lakini yesa Jehovah kaya min tindai tu tingin imuji itatjeb kondo ku tindai tu tingin kot kaya min aga bebe itu ngongu. Lakini ngasar tanagoy ko so mi bi keb kondo ko meje milyonishe. Ko len ngarwa gotin ngarwa ibetenishe. Ko bi tenishe ko la suñu ko torete Mungu ke gole ke dia ke ban tindai bi sai je tindo tabushe. Ci le ka go tigle am chuari. Agale ban milyo elbo somok ngin engugit no ngarawe amatindo jiten gam aga kwalli ndugu kigay tagnu ko je pondo jegay police tu ki magonu in gam mata ngap ko lengo ko mami tegin ko ngete in ne nyolo bandoy ko to ji to gi bi wet amu ka ko sakwan ngawane matindo je pondo ki wekte lakini ka ko met ko bor tigay ko ka muji gi lakini ka may muji ngalio no ko ya meji gi tindai en dai en gato tigi tinde ko yame ko Jehovah no gonne yame tap ke no bori de tap sabenyo aga bodu dikyo no tikyo yegi mu biti ingel dikki gen gore tap sa eta siguna ko ishonik tigi tindai lago kyo tigi tindai samutiga mugul wekyo ko ingono gi sen dai tap Jehovah en gore tap gimingene tap ke yetege mago ngoy en kitaga togol yegi magnyor yame tap ke yago jita iso jugo guru ko ile Jehovah gongoi amu ka ga itai na gi go jugo mun gale asugo subi je ko isho ne kwa gale bebe ne je kiru to sangap taya ngap ke rirtosi gele ngap kwa ga kwanum o ga kwanum ama ga ne gele ka ga go Jehovah guru de garap ko iro lago jaba Israel je ngwa Musa gele ga Musa ga gele jira anyo ne met ama ga ira emone asa Musa ko le ga mukte na kele jaja geri to tabene mone aga go be kuta bandangu igoji Joshua ngalonge ngalaji Joshua itigon Joshua amuina ne mutela ga Israel ko landa ni aptortan ko nyi tabene gitu ko ndagi garab ko kele ye ga go ri ga Israel yete ye ga Israel amu ga ko ngetin ka ko Musa ko ndai nye kwane ko tole ngonge Jehovah amu gi gojo ga mungat Musa asobi ko nyorba unate bibi ke chan ti goruyo tenga giritosi agiteitosi ko gi gojo Jehovah waranda na yamege asobi ko nyor pa unate da ko songo eng betu na ga jair yage gab ke ta sumbe du shek tutte mamut gab ke ta songo ise som gab ke ta sumbe du shek ngano ko somba ki ga sa yo tareto lagre to se ba ise ite yerno pensu jada ka kita sun kata ga irura ko sir ke ta sunaeng je burburi jigi je togol bogol jigi tindai pok pongut enge ko serat kainet na gesrane ke gita gele gisik agi ginyo de gata ka kwa ki ko sir gele gita se betu seng ang be se ta eng ko ki tinding togol jigi ago jigi suguna tin ke ger togol ko garolo to agele
magingen kele istoe nake inye yainetab yaityo amu mangenin aki ko amut besho aeng kokosirtoi kokosirat kitabut kele kikolya kikosik ako kikenyo kat istoenyi chamanikab Jehova ongebwoe Jehova eng saet sikunet kalasunoik ak nesirei kenyochi kat eng kirwogikyok ak kemwoe Jehova kongoi. Tos mi chi netesei? Ngates. Koi. Kanetkei ki nebo kwong'ut. Kanetkei ale saet ko oret nekirogrogeni kebendi ole mi kwanda. Ako mi ng'oyondit eut nebo tai ako mi nebo katam. Amache awekchigei yotok kitigin. Saet kokeny ko ka ui yo kanyorgei Jehova nyokowal sautikkyok eng kabwatutikyok. Kabimi ng'atatiat kwen akilen oye matinye kiy naame ako katoche nganyor sania anan ko mureret ako ami ibwa chechu kobwa ng'atatiandani nyosorwo ang yuto akimetocho aame yuto kokere Jehova kole amache asoruni mangune ng'atatiandani komi nguno sautik kora cheu cho Patricia eng biikab business chakilen ui kasian Tricia yu ile ngawa Tricia mamache anyoko ako kamache Jehova komutu rumit nyi nebo palace nekakichop tuguk tugul ipkoborok nyoamisye iboam logoi olya boe chaik nyeborok kole kakele kimache chekit nebo siling ata kokonin kokoiamisye akoikoi ane nebo Patricia mamache anyo yu akoikoi kokone chechu keringet kayuno mi anan ko ng'atatia kolen Jehova kemakene aibun ng'atatiandani ako kamache inyo koi nyekeamisye ipkeyai nyartet keamisye ipkeyee chaik yeibata akonin tuguk chekemoche kemoche achek tinyon Tricia ui kokonin ane Tricia oli kokwong'e Jehova kole sikolia atinye tuguk cheechen cheamoche akonin kosir ko nguno eng achek kemoche koek saet neking'usu Jehova konyo ole ami takonyo kolen Jehova acha amoche inyo palace akonin imong'u ng'atatiat akamutun akalach kwei alakun kweinik ak sut ak tuguk tugul singitu inyo ikorta komyeibata akonin kit ale kateban nekemoche amache ane ang'us Jehova kong'ete kipsengwet konyo keringen yu ole ami kolen Jehova acha ngakanabun inyo olisyekonin saet kokang komakiwal sautik ileni Jehova kami palace olin ole ketacha sinyikono sautik chuk kanabwa tomait Jehova tomatai sautik chuk amu tomaitu ole imache ikanabwa sinyiyoiwo ikorta kikono tukchu ingokakei komelechi Jehova acha mainyo ile Jehova acha anendet netom ing'uswa atokosait olotok toreto sianai ait ikorta eng yeibata ikono chekamoche ngotorete Jehova kit age nekacham ko nekamwa ale oret nemite ng'oyondit eutab tai ak katam ko kosomok koeng kasiyo ko saetab kiptaiyat ko ka kende Jehova in nyororet komasi ak komasi simakibutyi komasi ak komasi amune ngap ko kiywei Jehova kou boiyot nebiriren konyek nekolkol neudo kobunu maiyek nengoit keyesto korok komakikanye kebe Jehova kole saetab kiptaiyat kwandanyo nemi kipsengwet kele acha kwanda nechame lagok nebwone kole nabwa laiyek ketoroigei kakoit baba kotorete lakini ng'oyondit nemi eut nebo katam ko kikenken ne kakebe ipkeureren eut komakingen kele Jehova ko ng'o kolache cha ngotekisok kaineng'ung kotililit kaineng'ung kosikotorete kole ngwek kwanda nekirwochini amat kikenken anyun ipkot komaketinye heshima kote kimosi korib kimosi ak kimosi aya ngonyo baunateng'ung kaka kit nesire eng kit nekamoche ko konyo baunatetab kipsengwet ko balansonech saetab kiptaiyat so makemwa kityo ku ng'oliotab metit lakini kaka lumeiwek chekakinde komoswek tuwai kereker simebutyi olin amu moche koboisie setani iwe ichomokte eng komostani anan iwe komosin manoto kityo ngwak makeng'ung eng ng'ony kaka makenyu ngap komi ole moktoi Jehova ara ngasom ale eng kit nekasom Jehova ko kasom kiy kile muguleldonyu ako ngwak makeng'ung amu ingen kit nesirei nomoche ane aya konech kokeny amitwogikyok ikochi somutikuk Jehova atya kole ngot komi kiy nekalelchi chi ko ityacha satyani sikomuch atokos ait ole mite walunetab sautikyu as makoi imuch kora isai ile ngalen kasai
amache murret, amache sanda na ara ko kile mi tansi bore. Ngalen kasa asam Jehova in murret in ko tansi mi. Tos motoret asa ene kasa. Wala aja makaisa tatila mu kasa Jehova. Awe ole manyalu awo. Kounotok makiboisie saet koek kit neitumuten ilen ngalen kikasa Mungu ara ngolechin chichi ara kachamin lakini sara ngotakiyae kole kotep kweli sara kale ngomautai mache kosarune Jehova sauti kale no ko indoiwech saetab kiptayat koborwech balance ako nesire ko itinye kimnotet ak kit age tugul mole ka saitab pastayat magranginik chekibirchini po kimnotet ak paunotet ak kondit koigeny sikochi Jehova torornotet simanyile to kiasa kabisa iba oite kebebertab 10 kewolwo sautik ko toretech saetab kiptayat koborwech ng'oiyondit nemi eutab tai ak nemi eutab katam yekibendi orani sikeit palace nebo kipsengwet mongemetech up kemoche kowalwech Jehova kewolune Trisia anan kowalun ing ng'atatia kale Jehova nyo keamisie nyake tari korta akonin kit nekemoche. Kongoi mchungaji. Opongut, kongoi ameche atach mwalimu nerube. Kongoi missing kanetik kyok chekakotau. Kaosisin kabisa akomwoiwech akobo sautik lenyolu kesa, tuguk chenyolu keyai kemite saet. Koamu kitebe tebutik alak chebo saet, kameche ates ng'olyo eng akwek tugul chekaumwa akobo tapkei ka saet sikobit kebe tebutik chu alak. Tapkei ka saet ngele kakewendi safari iwendi Nairobi anan iwendi Kericho anan iwendi olimbo Bungoma anan Kabindege sekele kakeapta Kabindege kakeapta saishek chebo Kabindege saishek 2 anan ko saishek 3 ibirtegei kabisa komengen ile kou ngoliot nekamwa pasta kele angangang ngisa ile Jehova toreto anyor karit nawendi komi luget nemi kwen nemekere kong'et Jehova kotoret ndereba ak karit ak ndegeit kokagei. Ingile diker sait eng imi ke nebo kong'ut angami luget nemiu nelechinin ikakenyi amu mi luget nemeso kobut ndegeit anan kobit ki anan komeso kobut karit keriach eng oret lakini kekain Jehova simewe banatak akinyoru nyalilda. Tia eng achek chekikinerekyi ipkeririe kekenishei eng stain kekeni karit kwo akile ndereba tej karit kabisa tej ngepe ilechi chito pikipikit imuta kokei town chito pikipikit kot koriachke ake akangilechi didi kaliamite pikityo akisis. Mi tuguk bikyok chenyolu kekasit komuktoindet eng kokakeki ilechi Jehova kongoi ngotororit kaineng'ung amu ingen tai ak ingen amune amiu kotajelewan ingen ipkoi kanyon kimasin kochelewan ngole ngoketindoi appointment nebo sipitali anan koun mongen kotole nakemwoe lilian ile ara kamaste abun kimasi anan aliya amu ngole Amerika komi ng'atutikab barabara komakitongoi iman amu ngotiwe ile kikenamin amu mi oret nekikure shoulder nekikinde chelelach ako bolted nemaimuchi isir iwe tai kotityem ole kekurchin police kenamin haraka. Mi tebutik chechang cheketindoi koki biik akobo sautik chemakiwol koteb chito kole konekit tebutik chekaiteb asta nekit tebutik 5 konekit tabune kityo barak. Amune sikesoe kengen kele ingen Jehova kiy age tugul. Amune sikemwochi inendet kengen kele ingen amu ingen Jehova amuti ingen ra akongen mutai kotomo isa kongen tuguk chimeche ko amune sikesa komwa kitabutab Ellen G. White nekekure Christ Steps to Christ pejishek 83
Kale yekisoe komelen kimeche kemwochi Jehova konai tuguk chekimeche. Ako saet yo kesoe kokesa kotakwech sauti choto. Anga kisoe sikobit kotagak tagutik chok eng tainyi. Saet anyun komelen mutu Jehova konyo. Ako mutech achek komutenech inendet. Melen saet kole Jehova hai makiyoruke. Anga saet ko kanaptech. Ikase ngot surutik alak kemwoe kole anga makingen kot le kisoitoi. Tab kesa keboisie chitondit ak keita nemami kaminginetab ke. Koteshin Jeiso koibe malaikayat ipkokochi Jeiso. Koib Jeiso kapkoros. So koteshin nyamdutik koanyi. So ngoite itikab Kiptayat Jehova kokakonyumnyumitu. Kotab keka. Tebutyo nebo aeng nenyolu ketebege. Amun ngisoman kitabutab Romanik 8:16 komwoe ngalek cheu chu. Kale kotoretech kou notok akine tamin miriet nyalulenyo. Amun makingen kesa kou yenyalu. Ako soiwech tamin miriet inendet eng tikonoik chemakimuchi kemwa. Anga soiwech Jehova amu makingen kesa. Ingesa nguno kotab kengite kabisa kepulchi Jehova nebo kwongut. Kotokase ngotin komwochi amdoindet akine kwakase. Tab kubulchi chito kabisa Jehova koleji Jehova ikosa kai. Ako pol nguno koboisie kutit koleji ta kaboisie kutit ake nemekase. Kutit ab malaikaisiek ako ngole kutit ab malaikaisiek kuro. Ako nyanye ngalek chito kabisa konye ngalek keba korok non-stop ibkesisyo korok. Ing nyeetab ngalek ketumdum korok ibkukurita meset ako ngale Jehova kolone tos kipulji kotimaji luj meset kabisa iluj wirtage meset ibkoput na meset na bugiyoit oye kola magas kamuktonet korongi ke ngumit omojis tumagas Jehova ko majito ni ibuljini tindo kaminginetab ke. Kot kengen kele ingen Jehova ki age tugul amune sikebulchi inendet. Ingemwa eng kaminginetab ke. Nebo aeng. Amune si sanyun kot ko ki age tugul ko kararan. Itindoi karit, itindoi kot, itindoi kwondo, itindoi boiyot, itindoi lagok, itindoi chametab ke, somandos lagok, itindoi ki age tugul ne makat itindoi kasit ne kararan. Kwamune sisa kokiaga tugul ko kararan. Angaribe Jehova kita nekure yametab kei ak lakskeita ak longunetab muguleldo. Angangetindoi tuguchotok kelechini Jehova itoretone. Kotabinyoru biik chechang chi kotoret kamuktoindet chemokore tindoi malik tindoi ki age tugul. Olosoe sokolya ako ngamaste ale atindoi mbaret ngakeri akindoi teroktok uryo bandek chu kotindoi rabishek chemi benki kot notindoi kechile kityongon komutayo ngachil ingyo achil robot konyo robot koibwa chaik hot coffee chakabwa ngyo akeibwa kityo kobwa meset akolecho welcome kokiketrainen robots alak kosaun kosasaet nebo siamishe Oye kikowalak sobet eng emoni. Koroito mashinit ngoit nguno koyotu kurget kole welcome home. Boker ngot GPS yakende GPS sikomutun akoi gaa komutun GPS kot kolejin welcome home. Yes. Ikonge ile kamini GPS ile onga akande GPS. Kolejin karibu gaa. Sinai kabisa ile kikowalak biik sobetab biik koutie kole mi Jehova. Ako Jehova ne mutini, Jehova ne iwegu, Jehova ne ribini, ako Jehova ne ingetin. Tebutyo nebo somok nenyolu ketebege. Tos ne minu boroindab kayanet yekisoe. Ngisoman Romanik 11 koitab lo komwoe kolen
saet ak kayanet kotuitoskei kibagenge. Amchindos kibagenge saet ak kayanet. Ingisagi walu Jehova ngitoman kitabutab Mariko 11:24 komwoe kolen ngomi maget nebo saet isa en betusiek tugul ak iyan ile kangisa ko kainyoru ak kaitach. Ko anga kayanani ko netechech eng sautik chekimwoe. Ingesa ko kakomwoe Jehova kole kawalwo kiyoto kimeche. Iyan eng muguleldo ile kangasa akamwa Jehova iteshi saa nata kanet ne tuguchoto kaiya isam ko akewalu akakonin Jehova. Tebutiet nebo ang'wan. Yeisoi kotos mi chi age neimeche iteshi yeisoi sikobit konomchin kibagenge eng saeng'ung. Ng'olyot nemiten eng yu nyolu icheng leung'at. Mwoe surutietab Jehova eng kitabutab Mathayo 6:6. Kale nging'ololi Jehova kokase. Kase inendet sautik. Kale icheng grupit ak biik chosoi tugul kibagenge. Yeotuyegei komwa chitugul saenyi ak ilechi ano soiwo. Atindoi ni soiwo. Soiwo akobo lagokchu. Soiwo akobo somanetab lagok. Soiwo akobo miondo nebo anom. Kemwa kainaikab bichotok chakakisa. Yekisoi tuguchotok keteshi koteshi Jehova nyamdutik amu kakituyegei achek eng sautik chekisoi. Anga mi kimnatetab saet nebo kibagenge. Ngo ki biik somok anan ko ki biik ang'wan. Ko no ikose komwoe sutikab Jehova kole ngomi agenge anan ko oeng anan ko somok komi Jehova kwenunwa. Anga yekituitosigei eng saet, yekikutunyi eng saet, yekibendi taban eng yun akenamgei eunek eng saet, yekituitosigei eng meset eng gaa akesa, yekituitosigei kekutunyi eng gaa kokase Jehova sautikyo. Mi kitabutab Boisionik 12 koitenyi ko 12, Mathayo 18 akoi koitet ak 20. Komwoe Jakobo kole mising anyun yeituitoskei kaniset eng Jakobo 5:13 akoi 16 kokase Jehova sautikyo yo kituyegei ak kekasit. Nebo mut, tos yo kisoi kekoshinigei kele kakasak sautikyo. Matisa kochulyo eng ng'alek ak irongchigei ng'alek ile kiarongot biik alak. Kikosa biik alak kosir sautik kwak eng kitabut. Suko nekatatunye konyek kosoman saet kole katar yo, awe no, atar no, awe no, awe tar no. Ikwer mamangune muguleldo jotok. Amu kesirchi statement kiptayat ak kikochi. Kotagere in angot eng Bible. O Jehova sinye na kokim. Mi saet nekisa chiki nekekure laitoriat nekekure Hezekiah. Kwa somani otindioni. Kang'et Hezekiah kakesirchi barwet bunik chekiba emetab Assyria. Kesirchi barwet kelech nyikemutin kanaset ak keib Jerusalem ak ketarit. Konam barwet laitoriat Hezekiah akoib konde hekalut kapursut nekikoitoe nyamdutik ako spreadan kolechi koyat barwet kai akolechi Mungu neng'ung barwani hekalung'ung ni neng'ung Jerusalem ane ko laitoriat kiboityondeng'ung kakesirwa barwani ketara ak bororiet tugul kayapte barwet akonin ker kit nemeche iyai akobo barwani. Ngomwochi Jehova kospreadan kondeun kotwo muguleldo kiptayat Jehova eng kipsungut barwet nebo kiboityo akong'et Jehova kosis muguleldonyi akonam malaikayat agenge nemo Gabriel anan ko Emmanuel Jesu akolech inye ibiwolu sautikyo. Ko malaikayat agenge
ako emetab kambitab asikarik eng emetab Syria ako kwer asikarik 185,000 koek muswek ako tar kesino kakwakas bororiet tugul chekakakomut bororietab Israel kele kakwaak tuguk chetomo kwaakse ko sarendan senajarib nikicham komite nikiba commander akole kakoboro kasit akobek asikarik 185,000 kakobekyo tugul konde eunek barak akoet akile motwek chi ake kokeny ak Syria akoi tun kome laitoriat nekikure Sekaya ako sautik chekikoker kole mananyu barwani ipkonde kalut kole Jehova ingen inyege wolu ile kitango Jehova matangoi kukur malaikayat agenge akwai kumutik cheechen tia problems tia kaimutik cheketindoi sire 185,000 kaimutik cheketindoi chemuchi kowal Jehova one night akokes ingebaut agenge kalya makingololi Jehova akenam kaimutik cheketindoi ko barwet kai akemetochi inendet kokasit akelechi kakemwou ara manengung boisiet ara aene ane nemotindoi kimno walu Jehova akoun cheechen tos mi kinyigisindo nitindoi muguleldongung nekikonyalilin kenyisiek chechang akiker ile makose Jehova tos saanata kesa ikose ngitiku kochei ilechini Jehova ai kotorete Jehova tos mi chi netese ng'olyo Kameche Kongoi. kakocherait lesson nebo wikini kokinetkei kabisa amu kikeib kele kisoe kityo akeken kityo kowalwech Jehova angaka mitei steps chekanyor korok keib kele kasaani kesa aune korok eng orit tos mi chi nekikolelwon neyome korok kenyochigei kat angaka mi tuguk chechang chekere sautik chok simakiwal sautik chechoket angaka akot kit kitikin ne maybe kialelchi chi age olikinye ko kaka nitok amune simawalaksei sautik chok kewalu angaka menatenyo nemite oritinyo nekikere kokikeikei ko nekere sautik chok mait kipsengwet akewal ko kit agenge nekaker eng betutab rani kikesa akesoe lakini rani kakenetkei tuguk cheechen kabisa chekekere kele anga simakiwal sautik chok kokikokere tugun chechang ko kanyol keib hatua chotok tugul chekakinetkei eng betutab rani koek kanetut eng acheket akesa eng orit nebo iman keiste menatet akenyochigei kat korok sikoibit yetomo iwe ikutuny ishisom nyoetab kat korok kiiste chechoket akesom Jehova konem chotok chetomo akot kemwa chetomo kemwochi Jehova chemi oritinyo chekikotikil sautik chok ko ongoek newalech nitoni kong'ete rani asikobit kokaswech Jehova sautik chok akowalwech eng iman. Kongoi. Bas, mami kiy netotes ane kamoche ale atinye saet nebo bolosunet eng betuni nekilewen chechang eng kebebertab Amerika asikobit kobwat kametab chi. Kamoche si yekisoe kemwa kongoi eng betut nebo Mother's Day kele kongoi amu kwony, kongoi amu kabokorio, kongoi amu kametab chi, kongoi amu eiyo. Noto nekamoche sikobit keteshi saet. Kongoi mising. Kongoi bikyok. Kongoi ing lesson age tugul nekakinyoru eng ra. Wikini nyonei koibe hatua anan kakibe kony barak kesich kayanet having faith eng tuguchu kakimwa rani kokakitare ng'oliot nebo mwisho ngyo nebo len iteshi saet ak kayanet rani anyun wikini kibendi kenetigei kelen kesich anyun kayanet ngotoretech Jehova kokimwoe kora kuyo kakomwa pasta kole sigikyok tugul kametoshekyok chebo lagokyok chekikikosичech
sikoberuri Jehova kenyoru akwonyik tugul chekosech eng kebeberwek tugul kemakwok betut nemie. Kele ngokonak Jehova chametabgei akokonak Jehova beruto. Choa cheechen orib korikwok, manung'otoikwok ak lagokwok. Ako eng boroindo nekikotoreto Kamuktaindet kotomo utie Jehova. Otesetai obune ng'woninwek chenyikisen, oboe lagok, otieme wai boisionik, kelen kongoi ngobirok Jehova eng kondoiwok. Otebi eng kalyetab Jeiso, momete irimet nebo iman nekikosorwok. Ko kongoi kora eng manung'otoik chekikorib konyikwak ak kametoshekwak. Kele kora ngobirok Jehova ongesa. Kiptayat Kamuktaindet ne Laitoriat akoi Jehova nebo chomyet. Kainetech lekisoitoi saet angot saetab Kiptayat. Netab kesoi eng kasarta age tugul akimakinyoru kakuyet. Konyumnyumit ng'olyondoni eng achek kele katororet nebo kaineng'ung ak kalosunet nebo kaineng'ung ko kit netou eng sautikchok. Tab kesa komakingen nyigisindo nebo mugulelwekyok. Tab kotemenech, tab konyigisitu ngot kutuswek komang'une ng'elyebwekyok. Ako much tindoi tamirmiriet neinyumnyumi akotoretech kelen kongoi. Amu tab kesa ngot komakingen kele amune ibitesyini nyamdutik eng kipsengwet akikoite kapkoros kokas kwanda akiwolwech eng bichiindo ak nyigisindo. Kongoi ngolasuna kaineng'ung. Meche kesa akobo sigikyok, kametoshekyok chekikosichech, kikoribech, kikondoiwech. Kwonyikyok chetindoi beruto, kikoribech, kikondoiwech, kikorib lagok, akikobai korikwak. Kakisa eng betune chepyosok ak kwonyik kele iberur kwan age tugul angot chekose kutini ak ng'olyondoni eng kimaswek tugul kosubech engot eng leso ngoek beruto. Akibwat icheket eng baunateng'ung koboto manung'otoikwak ak lagokwak. Osoti kora chematindoi manung'otoik chemuchi kobune nyigisindo ak ng'woninwek eng ripset nebo lagok ak sobet nebo gaa. Kesome kora Jehova kele rutochi ichek aking'ololchi. Kochi chametabgei, kochi beruto kimnatet. Berurech eng kasikyok tugul chekose ng'alechu. Ndoiwech akoi wikit nekibendi ngwang mageng'ung berurech tugul eng kanetisyoni eng kainetab Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Kongoi ngobirok Jehova bikyok. Amen.